Pentru Beja, gata? Da! Sunteți gata? Da! Nu stați pe scaune, cam nu cam de stat, mai frate. Dacă vin ei și puneți, vreți să o puneți acolo? Bun, bine, repede, duși la sus. În spate, Ilip! Ilip! Faci, băi, în spatele lui, tai cop, ce? Ce oprit? Mai clar în față, piciorul stâng, nu știu. Dima, larg! Larg, nu te grăbi, larg, larg! Condrad, mai repede! Circulă mingea! Situație clară, ei! Вася! Вася! В этом случае, когда Ну идет те туда граби, мяч, ну я не перейди на могу Богдана, бить, Богдан идет его. туда. Ну я коло не миг! Adesso! Дяко, весь дяко, Жока! Сзади, Фрунзе, сзади, у тебя есть! Инка, пресюни! Пресюни! Гриша, Гриша, справа! Каунт! Эй, Вася, Васюк! Требой, вынесу тут. Bine, bine! Ei, Teo, Tudus, numai ce-o zburat mingea deasupra voastră. Nici o informație? Hop! Tomas, tu la taci sau dansezi? Ia mai rău. Uite atentă, că pierde prețul. Viteză! Du-te, ca spațiu, ca, uite-le! Mai repede. Tomas! Dă mai repede, Tomas! Tomas! Poate oare mai rapid, băi, el iese 1-1 acolo. Și asta nu s-obțin. 1-0. Там есть у нас туда, да, входи туда! Бери! Фрунзе, я не должен говорить, быстрее реагируй! Тебе оставили пространство, ты стоишь! А может и той, кулак свутила, который ты централи, и сон тоже свутила по атонал. Cum să-mi spate? Sus, sus! Lucian cu Petru, amândoi se uitau la poarta noastră. Bine, calm! Calm! Conrad, ce te încurca să o pui jos să cauți? Linie, linie! Владик, Владик, нельзя так! Кауте! Что видишь? О,
Влад, слишком тонко. Пати! Делай глубку лидеру. Хаун! Провока! Ти! Браво! Тебе, тебе! Боец! Ascultă, uite la mine! După pasa aceea, care-i pierdut acolo, după momentul ăsta te schimbi. Hai! După nu încălzești. Nu ne alegi Condrat în jucător verde. Calm, calm, делай свое пространство, играй. Хорошо. Интро, Тео! Тео! Очень казеш. Задар у фоске. Задар. Joacă nimeni max. Larg! La mine, Ami. Calm! Spate, băi! Intră, Dami, intră, Dami! Владик! Под жёлтый момент. Интро, Кола, интро. Интро, вы. Провоцируй, есть пространство, есть. Хорошо. Ничего, ничего. Еще, еще. Еще тут. Хорошо. Владик! Марий, дом арбитр. Владик! Влад! Иногда Так можно дело, нарушать Владик. правила. Нельзя просто смотреть, как нам голы забивают. Получите желтую карточку один раз в жизни. Это можно. Что Поехали, факультет, остаётся. Нельзя смотреть, как они просто играют. Эй, максимум, ce Брак спорта. Ce faci tu acolo pe teren? Acolo ce faci? Aici și acolo. Și numai ce? N-am dovedit, încă mai înainte am vrut. Tu îți bați joc, băi băieți, tu n-ai poți să fii un jucător, ți-ți pare că ești la fiecare meci? Să termine. Să termine. Teo, tu știi ce ai avut. Și tu n-ai ieșit să demonstrezi că tu trebuie să fii în prim. Они не видят, что они два зеленых. Înseamnă că el o să întârzi, dar el oricum ați joci. Dami, ce cauți acolo? Haide, haide, am înțeles. O ieșit și unul și altul. Конечно, мягко подал просто через стенку, что мяч был. Circulă mingea! Condrat, din ce s-a întâmplat? Din ceva periculos? Pas ceva? Haide! Ce ai făcut tu înainte de golul? N-ai bătut gol acolo? Și până la asta tot ai bătut? Și Tomas tot m-a nimerit minte, corect? Dar noi putem să ne jucăm așa până mâine. Cu
моменте. Ну не жукаем куда-то. Меч де меч. Батим жок. Квадрат! Витяза! Чабанов! Назад, Богдан на бой! Давид! Брат, Кать, и Чару били. Оп! Тирку на мидя, пижусь! Репдари! Марку, ну решите линии! Так, Тимар Катя, вот Кать, выставь пилок! Петру! Петру, стынга! Владик, твой! Кать, Мария, перед Катей, какой то судья, Динджер, Лимик. Владик, в зоне, аккуратно! Как жука тропизи. Эй, ты жука? Да, перед нами, не скачет, не забывай. Оп, да, Чабан! Бери, Чабан! Прима, Дукати! Эй, Вася, вот! Ага, Кристи! Маймуаль, били! Маймуаль, пекили, брав! Прима, Кал! Вообще не нарушают правила. Просто бегут за игроком. Эй, кто арбит? Циркула! Порядки! Туда с черед, туда с спины, я лысой порниц, да и пас, шал, сначала. Так. Вася, не миклар, Вась. Тыкай. Ин, Том, ин. Останови и сыграй с ним. Мы же любим играть с мячом, а? Давид! Сингур! Да подержи, студос! Москва, брат играл. Мяч идет ему в ногу, он поставляет мяч вверх постоянно. Техника наша. Вася! Вась, на будь бой! тебе! Ilie, ai încercat odată, a fost bine. Tu de-a fiecare dată vrei să dai pas? 1-1. Ei! Atacă! Ce vezi? Fii atent, o dă tine. Лена! Делал, батя, ладно! Ciobanu mai repede, Ciobanu. Пригодится вам, прими Мижа! Владик, боритесь за мяч! Сейчас где у нас судеи, будем на центру. Dami, acolo în spate de oprit, ți-o dai comod, Dami. Repede! Joacă! Bine, încă circul. Băi, Tudu, uite la mine. Circulă mingea. Distanța unde-i? Hop! Închide, fii atent aici. Tu, hei, da! Prea ușor, mă, Tudos! Bine! Bravo! Владик, не надо это делать! Acum când trebuie să bați, dai pas la noi. Dă-t invers. Вася, дуел Лайрян, cel mai înalt pe teren, dă duel Лайрян. Это Уну! Сзади! Да ведь Чабану в спате! Лупты! Чуть-чуть. Саша, извини. Все, отдыхаем. Пока, кончилку, Митя, в голову, тут уже голову.
Валер съел эту папу, что такое. Ты бегаешь за этим мячом, спасайся. Є, правак, екает. Назад. Арепіди. Миша, достань его. Не пускай его. Браво. Кав, Томас, кав. Не протакал. Бій, посряз Мітя, кав. Нулая такая. Хорош. Тівець, спацю, Ілі! А ну, корек, ну и корек, Тифач, что? Илья! Черя, держан, спати! Кристиан, жуте! Черя, туда. Богдан, номер 1 позиция, Богдан! Рапид! Арепиди! Гриша, вместо Богдана! Вы, Томас, вы, Тифач, что вы поедете? Орка! Не на мяч, Гриша, в зону! Гоните, Димаш, туда. Марку! Чобану, туда Димаш, делока, он атакает, Чобану. Петр, жутый, Петр! Арей, перепад. Ну, уже! Пуля жестко, играй вперед, быстрее веди. Хорошо, да, Кать! Кать, Марей, Ари, браво, били! Хорошо, Бат, хорошо. Вася, тот, что брат суд, тот опердут. Кум, а? У тебя Ратилева! Вася! Кум! Чем было свершит? Ну не убрим! Тут я убрит, ну! Оп! Бежос! Стяли в арепеде! Три на добивание. Сейчас опять идет отскок. Не добивает. Он стоит скок. Вот вы имеете дряд атакан. Давай, Москва. А он тоже неправильно. Минут решит сами, Нику. Дай, Мария, блин, концерт. Браво! Эка! Да, Или! Давай супаться, трыз. Иди, Илья! Где ты батон с вратар, Илья? Остановил мяч для соперника. Кимбари набил. У него не видно. Вася, ламини. Илья, ламини. Штептаться. Бэт, вниз лачет. Лачет. Туешь, не блин, а тут лачет. Прокачивай спорт. Блин, умеет. Так, я тут для быть. Тут ти вийшла мінчик, резко жочку кап. Ел, ну кого дисбати, да его примешала персон тоже. Че? Каким шансом Удар остался? Матаяла, Киров. Мотаться не надо. Мотаться после игры. Тучи факт. Останемся, я с тобой буду мотаться. Вы боссы? Твоя задача. Центральная зона. С Тео вместе. Ал дриблер. Че у нас факу? У вас ей по тебя тарел? А? Вот парень! Tu ce ai ieșit să ne arăți nou? Așa voi terminați am. Așa terminați. 1 ca 1, Teo. 1 ca 1 jucați. Uite. Rotaru! Cum el, Rotaru? Circulă mingea! Сохрани мяч. Кому ты даешь? Circulă mingea, nu te grăbi!
Всего 5 красных. Остановись, отдай Давиду. Калм, Кать, калм. Проблема решена. Калм, выйди, Вилов, что Демаркари, вау. Ну дай пас. Кать, чип. Все не отдают под удар. Вы Теле, даете уйди просто к так Ерсим, нападение. Гракума. Как вы хотите выиграть? Авансем. Вы никогда в жизни не выиграете ни у кого. Волейбол. Ну, с кем что будет? Ткач, ткач. Да, браво, Тео. Continuați-așa, volei jucăm. Давай, ткач, варит. Domnul arbitru, schimbare! Petru, Marcu, Vasea! Вот факт. Bine acolo când ai luat unul, dar rotarul, eu nu înțeleg. Păi nu puteți vorbi, mă! Dar vă certați după ce trece momentul. Два гола нам дали наши, останавливают мяч. Манчестер Сити, мастера мяч остановить могут. Мы не можем остановить мяч. Ничего не умеем. Выровняли, все, оставляем. Нет, взяли клавишу. Сейчас твой аппарат. Для чего его пьет Минжа Горел, что не даст спор собака гол? Для чего не схватит Минжа Тупогард? Тупогард, спи, Минжа. Сюда прибивай. Брак не морепиди. Быстрее. Кирко Минджа. Да, о, да. Дублязов. Давай, Давай, давай. Кап, Тома, кап. Да сиди у пригу, Да, тебе есть. Нутра, цени. Пресюни. Сейчас примешьте, эй. Кучан, ты сиди у Вратарь. пригу. Jos, зачем перепини? Миша, лати не видит, я все прид. Bine! Păi ce banul, dă-te diera jucători, tu nu înțelegi încă o dată să spui! Никита, лыга, Тео! Da bine! Ну и ши! Cum poți să deschizi o linie, dă-te diera! Чего не так, вон, Миша, Антон? Ну, вот, Миша, ты пас, да. Да, ты, Миша, ты показ, который должен быть спать, ты ставишь пилот, ты. Помощь отспать. Это бой дой, вопрос, там примем. Сейчас покупаю. Вот 3 гола. Брат, скуешь скурты, altul nu importă cui. Нет, слушай, как, текай. Voi dați maximul la ultimii meciuri cu... Ну и ну не под гол. Довольно так, можно под гол рукой. Придержи! Bravo, Span! Cobori! Eu nu ce caută acolo. Aici nu ai lângă arbitru trebuie să fie dea. El se uită la Grisa. Mai departe. Atenție, Vlad! E atent în ăsta, Grisa внимательно. Tomas, mai larg ei un pic, lasă acolo nu-i nimeni, dar este mai larg, ai grijă! Bine, dar glasul nu-i. Viteză! Nu viteză cu mingea, băi, dă mai repede mingea asta de la tine. Schimb. Ești de acolo! Ничего не хотят пас пробовать. Только на вынос этот мяч. Circulă, bravo, încă, mai repede! А ну интро, Елка, ну и спать, ну тут без asta sau nu? Circulă mai repede. Вперед играй. Încă! Bravo! Nu nimic, întoarce glezna, Dani! Cal, prima! Circulă mingea! Cere, Tudos, de la jucător, Tudos!
Stelian! Stelian! Trezește-te! Unde-i centru? Da, da, vine în susține, du-te, da! Rău, Ciobanu! Ciobanu, uite la mine! Cum tu vii la mine? Ca să te uiți după el, dacă el vine, acolo rămâne mult spate. Cere! Ciobanu, unde-i spate mai mult, Ciobanu? Păniți înapoi, davai, nu poate, nu înțelege. E să ne antrenăm zi și noapte. Calm! Ce-i caci? Băi, tu l-ai văzut ca el să se demarce, tu i-o dai acolo, ce ceri tu din el? Intră, provoacă centru! Nu te grăbi! Pierd, Ciobanule! Marius, nu ce vă gândiți voi? Sunteți 4, el 1! Hop! Ближе, Влад, молодец! Вот спан închidem! Încă! Bine! Я это сказал, да? Ia uite, băi băiete, înțelegerea jocului, minimă. Jos mingea, jos, cade! Хорош! Ну te grăbi! По телевизору! Ты не видишь это, Влади, что он будет делать? Dar noi nu vrem să conducem. Caci, hai spațiu să mai conduci. Încă, da! Caută! Bine! Хорош! Bela! Banu! Ce mai trebuie să iei? Caci, nu mai alerga încolo, tu dela, fă! Tomas, uite și dela! Atacă, închide linia acasă, clar închide! Ходи! Вот никто не атакует, он взял и Статов! 5 minute atacă nimeni! Mergi cu mingea! Stau! Circulă mingea! Bine! Caci, spate, scuși! Nu, Caci, tu ceva nu înțelegi asta. E greu te-ai dus, pe târziu. Calmează! Calm! Nu, tu dos, pres! Calm! Ce vezi? Bravo! Ieși încolo, băi, ce faci tu din fotbalul ăsta? Vai, copile! Stai! Hai, copile, ți-ți de pas! Preluare, șut, gol! Ce faci? Nu-i corect ceea ce joci tu! Uite la mine! Nu-i corect! Nu faci corect! Data viitoare nu merge! Calm! Давай, начала за 60. Давай, стой. Sus!
Banu, fii gata cu fața, nu cu spatele, n-alergăm. Gata, nu-i, cal. Caută mijlocaș. Cere, da, cere, da. Ieși. Mai rapid! Cine intră? Tu poți să faci mișcarea Ciobanu, să ceri în spatele lui la viteză. Este spațiu acolo, voi nu cereți. Mâna! Дай Богдану! Крис, ну дай ему просто вперед и все! Un arbitru! Acolo, faul! Dar e clar, da? E clar, nu e nicio avantaj acolo, e clar! De la momentul acela se începe, ca de obicei! E clar și în fața ta! Eu voi mai repede acolo liber! Nu te grăbi, Cati! Da! Intră! Băi băieți, minge la piciorul tău stâng, puternic, ce faci? Care-i pas? Comă! Ce faci, băi băieți? Te stoiți cu stânga și cu pas! Spațiu! Cam, rotarul calmează! Cobori la susținere! Cobori la susținere, Caci! Ce vezi? Du-te, da, mă! Bravo! Mai rapid! În sfârșit, Tudor! Tudor, dacă avem spațiu, înseamnă că mai provoci! Sus! Locul lui! Da, bravo! Cal, rotar, cal! Provoacă-i! Bine! Hai tu să nu faci pasca la fotbal mare, adept. El nu oprește. Marius, cere, Marius! Marius, cere, Clark! Prețește de! Stai și te uiți! Cerem, Tudos, între dâși caută. Provoacă, nu te grăbești, n-arăta informații. Cere, Thomas. Cere spațiu, Ciobanu. Ciobanu. Vlad! Ciobanu. Vlad, Te răspund, tati? Cristi, Lucian! Te răspund, tati? Vlad, Cristi, Lucian! Yes, Du singur! Opor, Stelip!
Лево, браво. Кал! Лак, дать! Смотри, Вит, смотри, смотри! Эти гривы, смотри! Туда! А ты та типа, а ты та спальня, что туда вместе дать? 36. А вы! Тебе, хорош. Хватит. Eu, tu trebuie să ascult, tu ai auzit că eu am spus, toți au auzit că eu ți-am spus. Concentrație, de la tine tot e maxim. Qual дело здесь, чтобы убить Алошу? Вы делаете. Ты не саму. Вот эту кудылку. Все, все, привет. Снизь голову. Вот там. Как я буду гарно задержан, приречь. Кал, Витяза, дяк! Били. Да! Били, делал. Давид, ну пнуй Марсел. Давай, 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 давай! Луна, Луна! Dar mai pune glas, te rog! Dă-i mai tare acolo! Дай его по краю. Вот. Daru, hai să te auzim că tu ești, că el să audă, că el se uită la minge, nu te vede! Înainte, doar! Vasea, haide băi băiete, ai ieșit din ușă, iar prima pasă, prima la verde. Calmează-te un pic! Tu dă stă mișcare! Ei! Deacu! Care-i demarcarea ta? Где пас? Порез, Побой, lasă mingea! Bă, unde a fost faul? Și găiesc, harasul. După poartă l-ați dus. Дай 20 сантиметров. Unde a fost faul și unde unde bat? Вот смотрите расположение наших защитников. Hai pe sus, pe sus. Deacu, ce cauți acolo, Deacu? Ia. Sus! Bravo, Teo! Nu, nu, nu. Dar aruncă. Ce cu bătutul? Spații! A, dar tu tot da, uite. Circulă mai repede, caci! Dar și l-a scăpat, ai văzut? Mai repede, largă-le! Ce? Bravo! Dă-o mai tare un pic! Tot facem corect, da, intră! Încă de marcă! Nu-i frumos, a bătut totul de Bogdanul. Op, da! Hai, David! Frumos! Calcul dos. Frumos! Fața, Batea! Ваглен! Următoarea ieșire, domnul arbitru, la următoarea ieșire a mingii schimb. Schimb. Ele.
Да, значит. Да. Дути, газ, дути, ауту нету. С кем? Как вы? Нет, идешь! Ларат, кому надо ну ент? Давид! Ой, Эй, бог. Нет, ну ком вдоль Свой вверх, нам чуть-чуть советский вниз. корнер. А Корнер давай, вы! вдоль вверх, чуть-чуть вниз. Тянулся, Веди, форма. Тяни миг, пальчик бой. Быстрее! Входи, входи. Хорошо. Молодец, Владик! Молодец, браво, Владик! Браво! Бери, Леша! Кач, хапу, сос, перманент, ступица рожец, минджа, бездума, минджа! Какой гол? Кто и какой гол идет? Свой удар, Пати! Дяко, ну и мешкари, дяко! Энка, передать. Да и Мария перешенчерпи, а? Ларк, полагай, Ларк! Туда с репери черем. Оборим пик, отец спатю. Туда с черем. Туда спать спатю. Браво, буну пас. Че, сустили, Богдан, Богдан! А? Хорош. Face spațiu, da, Teo, rapid! Bine, intră, da! Bravo, bravo! Partea cealaltă! Teo, nu ne ducem de la poartă, dreaptă mingea spre colțul acela care bate, să fie mai comod! Circulă mai rapid! Atenți văd stânga, atent la stânga. Joacă Bogdan, calm! E înainte. Bine. Și pas. Vasea, tu poți dai pas asta mai tare. Vasea! Ce cu tine, mă? Repede! Ce bolă, blядь? Încă, văd. Хорош, Vlad. Ешь! Tudus, urcă mai sus, Tudus! Chiar dacă e Cacea să o primească! Dela, Teo, caută-ți iar! Bine! Bravo, Deacu! Всем желание, смелый темп, он новый башол. И берите голову. Латин, Лаурченко. Deacu, asta e. Ceea ce trebuie tu să faci. Sus! Спокойно, Влад! Circulă mingea! Sebi, nu te grăbi, calm! Bine, încă circulă! Caută spațiu! Bravo! Atende spațiu! Da, Nicolae, da, așa, alege momentul, când mingea nu e sub control? Acum, haide, Vai!
Яков, Адик, будь туда позиция. Ну, да, собі ярко нажимать Кирином. Феррари X перманентно у тебя, будь Яков. Акол, да. Освоец. Васенченко на Феррари. Нехай так. Мартинченко. Йому щось включилось. Як то? Ах! Браво! Акума, да, да. Я не играл, у меня тут кино. Хочешь скинь тужой. Да, Голокан, будь Аколу. Эй, так, нормально тут. Хай, Давид. Куб! Мина! Ну, шапис. Пару. Браво! Йо, да я сам гол рвал. Ведучий Тоці Грижа, фата-та, ну не виліз, встать. Ай, Грижа. Матей, Ионуц, Ти Дамян, вже каша, і так і так. Гриша, Майсус, квадрат, Шиматлен. хочешь Майсус, не пермите. Айшиц, Куда ты Майсус примешь? Никай, трас, Владлен, Ешим, А никай, не пермите, не дучим. Аколола. Ну не починаю, пuna Аколола не дучим. Тео, идешь ты дряпта, Да, Майсус! Тео, идешь Кай! ты дряпта. Со стилеря, ты ставишь который. Браво, браво! Тео, până când gândire... Calm, Bogdan, da, dezvoltă atac! Marius, nu te ruga, Marius. Păi, Ilici, fie de Никай, pasă, bă. Никай, ești pe stânga jos. Никай, pe stânga. Bogdan, Presiune, da! Hop, hop, hop! Da, Vasea! Арепи, Богдан! Așa. Тебе, în spatele lui! Iaconiță, fă mișcarea mai repede! Și? Unu. Bam. Bravo! Bravo, bravo! Aici n-am. Кто? Вася взял, дал головой. Раз, на, ребята, забивайте. Да, Вася, Как браво, конец. Вася. Continuați. Tu dos primește mingea aici. Voi, Nu faci demarcare. Urmă, în spatele apărătorului. Tu stai lățime, gata. Tu trebuie să ceri în spatele lui. Și tu dos deja, vedem, reacționează sau nu. Dar tu încă stai pe loc. Sus! 4 гола сделаем. Calm, calm. Tircu, da. Calm, Давайте Клара, ткать. Хорош. Браво, дяку! Били Голаган! Бежь на реп, мой куму. Смотри, ниже централе, где экстрема, зона портарулу. Tu stai lângă bară! Da, Vasa lasă să strobeze! Sus, Teo! Hai, Teo. Du-te cu dânsa măcar pe lucruri. Calm! Larg! Nu te grăbi, Rotaru! Nu arăta informația, da, ești calm, Marie, pe față, unde ori, să mai provoacă, da! Și vezi, Deacu! Bravo, David! Bogdan, băi, când o să ne învățăm să alegem pe distanță, Ah, hai după asta. Distanța, când o să alegem? Hai, Teo. Ладно, стоит с игроком. Мяч летит, игрок сделал 2 шага. Эй! Браво!
апарат. Ce faceți voi? Vasea! Ce faceți voi? Ну, он такой пенсет. Влад! Это nu vorbește, eu spun că taci, să specie. Dar spune de timp, coșonează! Trebuie, știi, la deci moralul. El nu gata, el joacă cu rubeja, știi? Și la deci asta e. Întâmpină, David! Ia, coșonează, ia-i gol. Vezi el acolo. Hai. Așa e, presați-i! Presați-i! Mai repede, Vasea, mai repede! Миша, du-te la dânsul, Mișa! Intră voi odată în spate. Hai, Vase! Oi! Da, Tudos. Corpul, asta e corpul, oameni buni. Ai, bravo. Bravo, David! Вася, да схвати Митя в корнер, Вася! Туда и пас, лучше бати его! Hai! Катастрофа. Ищи туда и лучше бати его! Ты Mișa! Ei, pune aici, nimeni nu îi susține. Ce vezi? Așa e. Uite-te, Bogdan, uite-te! Aro! Oprește, să oprește. С ним же есть экспириенс. Да вы сейчас сколько не умеете творчество, не умеете, что там. Да, Владик! Опять ты там оказался, молодец. Назад, Влад, молодец. Опрежь. Влад. Скиди линия. Bine, Илюш. Susținere, Bogdan, mai în centru, ei! Mingea poate să piardă, nu? Față. Bun! Jos, calm! Păi, dar nu ieși mai mult. Haide! Calm, Vasea, larg. Bravo, Mihai! Păi, câte greșeli a făcut? Că eu nu vreau să spun. Nu, greșeală. E multe greșeli, bă. Te rog, mă. Da, aproape, Ilie, aproape în spate. Mingea ta. Fugi, Mihai! Spokojno, Vasea. Cere, Teo, unde ceri? Tu te ascunzi. Teo! Eu am impresia că ai uitat cum să te demarci. Toaște. Da, nu. S-au pornit am 2 și ceva. Bravo, David! Hai, Mihai! Și învață pe linii stau, tu vezi? În firmă. Spokojno, Vlad. Circu, Vasea, pași, Vasea. Tуда schimbă. Mihai e sam pe centru. Da. Repede. Bravo! Bine. Caută situația. Давай, la mine. Oprit. Stă scurtă, tu stai și puneți una pe genunchi. Да, Ео! Vasea, la mine. Deaco, la mine, Ilie, centru.
Stai, stai, stai. Играй на атаку. Da, simți altfel. Asta. Vine odată minge. Tu începi repriză. Pasul stângul la vine. Vine altă minge. Tu uiți. Mâna, ui! Arbitru, mâna, ui, și nu vieți! Bate o minge. Nimeni nu. Nu nimerești. Băi, dar una după alta. Una după alta. Nu. Я на ветке! Nu poți tu să joci în echipa asta cu atâtea greșeli una după alta. Asta nu e. Asta nu e. Tu trebuie să te concentrezi tare. Tu m-ai înțeles? Dar nu-i dăm voie să bată! Dar noi să nu dăm golul noi. Вася забил свою руку. Poate așa toată joacă, numai greșeli și greșeli. El trebuie să înțeleagă, nu trebuie să înțeleagă. Dar cum să înțeleagă? Cum? Când? Noaptea? 5 greșeli ale lui, goluri. 5 greșeli. Vasa, nu se poate așa, Vasa. 5 goluri tu ai făcut. Dar mai deschide ochii, mai uite pe părți. Lee, adâncime, creează-ne adâncime! Locașul n-are spațiu! Să mi dă pe stângă așa. Mă văzut cu dreapta, dar sunt Acolo, acum e altă poziție! Acționează acolo! La mișcă-te, caci! Bogdan, dai scurt. Scurt, hai? Brațul și căciulă în cap. Eu, bravo. Eu думаю, это слышу. Întotdeauna. Căciulița pune eu în cap. Un pune în cap Da, am dat-o pe aici, Ciubanu, nu ți-ai frică? Ой, да mai încercați impulsați-o. Nu pur și simplu stați și voltați. Marcați, marcați, fii atent! Reacționează, op! Da, Nicu, bravo! Acum! Bine, bine! Calm! Gândește unde vrei să primești mingea. Fă-ți spațiu, pe urmă tackle. Bravo, Tudor! Hai repede! Никита, Întâmpină-l! el se uită la dânsul. Tudor mai rapid. Hai, Mihai. Calm! Calm, lar, da, dezvolt. Nu te grăbi, Bogdan. El mai mic e. Bogdan, prea mult! Da, Bogdan! Te vezi! Bravo, bravo! Da, Vlad, догонит, Влад, молодец! Еще ходи, еще. И... Батя, момент, синий. Ну я... Ой, блин, аппаратура. Ой, я бы взял До живом вечера капал. отеля, трошки стать ниже. Раз Вот и форма, ну, да. Вот форма, да. Скорее депортат. Debile trebuie să joci. Cum trebuie. Ca pe urmă, o cerință de asta, eu ai ok să las. Da, mă. Вот ești facil. Coboară cu fața! Давай, Ciobanu, da, la găzdești. Unu, doi. Bine, bine, Ilie! Fără spadă!
Avem avantaj! Mai repede! Viteză, Tudor! Ой, на Faci дису! odată! Logan, uite atent! Tu ceri de la Tudor, dar uite-te la după linie! Давай, la mine, la mine! Nu blea, nu te duci tu sus, Matfan! Un pic mai dacă el lasă poziția! Cobori cu fața! Pe urmă schimb ce era! Așa. А я еще где наш правый защитник. Да? Зачем? А. Мне плохо климат арифеешь. Дикся плохо, пальми не плохо, он ангата. Da, Tudor, încă. Ești! Da, cere-te eu! Bine, Cati! Влад, прибивай. Молодец, Влад. Хорошо. Браво, Марвис! Chemare, domnul arbitru! Domnul arbitru! Или! Elit, Cati! Cati, Tudor! Acolo a ieșit Cati, acolo, cine în locul lui? Давай, Tom, ieși, că a ieșit Cati. Îmbrăcați copiii deodată. Țipă? De gol? Nu începe acum. Plinești ce și știi. Atât, atât. Demarcarea, dacă a fost bună, ți-i trebuie preluare. Bun, trebuie șut, tătierea, în portar, să rupe mâini. Dami mai rapid! Caută! Ты нормально! Oțfan, unde ești? Care-i poziția ta? Ei! Parcă n-am făcut nici o schimbare cu tine! Caută, caută! Răbdare! Spokojno, Vlad, еще ищем! Chiar așa trebuie să treacă printre voi. Bravo, bravo! Căbanu! Căbanu! La situația asta, dacă avem mai multă informație, o făceai și tu! Da, data viitoare! Наверх банка încă 10 mai avem. Unul mai cu calul. Ei, de ce ne ducem așa? Vorbiți! Da, Nicule, fii atent, Bogdan, gata. O mare inițiativă la un moment dat. Ne terapiți! Bravo! Mai departe. Aproape! Avea Ciobanu, bate azi odată. Larg, Nicu, mai larg! Demarcă, Bogdan, ce vezi? Calm, Bogdan! Calculează, așa, bine. Ei, cere, da!
Ой, Богдан. Такое оружие, ну ты. Я ларю патушка дорожче потом. Пуля жест. Да, Чобану. Ремик, да. Пуля пасы. Вы Мария перекупили. Меняй! Меняй! Чобану, Сигур, да. Ну давай! Жест! Есть, да, Ротару. Кобой! Почек спать, да, Мария. Венка, да! Acum caută! Eu, fă câțiva... Bă, dar uite mai rapid la Tami în centru! Tu aduci și nimic! Încă, lag, Bogdan, un pic linia de forță, deschidem! Acum sus-o! Ia mai repede! Urcă! Ceva nu cere spate! Toarce, bă! Hai, bă, locan, bă! Da, urta. Ei, deschide mai repede linia. Mai repede, urtare. Acolo, el vede acolo. Op, nu te trebuie, rapid. Sus! Între linii. Balogan, de la jucător! Asta-și n-ajungi mingile, bă. Conrad, poți? Și poate mă. Sigur, băi! Bravo, Thomas, bravo! Cât a scoate David pentru voi, nu, a? Calm, circă mingea, bravo! Hei, da, Nicu, lucrează, înainte, avem! Bine! Ciobanu în spate! Uite, pasa asta foarte bună, dar nu înțelegem cui, atacam central, nu. Bravo! Закрыто! Не закрыто. Dar întâmpină-l! Centrează un pic mai rapid, nu? Măzălim. Pune-n mingile toate. Ca și nu spui să-i spune. Da, el răbulos. Gata să fie acolo 10. Все, Владик, да. О, я там каштяк. Clark! Нет. Hai, Mihai! Fuga! Bravo. Da, unde? Repede. Băi, da, greu. Mai repede! Mihai, nu-i tu tare! Da, Bogdan, cal. Înainte toarce, da! Bine. Bravo! Schimbă! Aro! Ce vezi? Intră în spațiu, Gologan! Uf, Doamne, după așa.
Ei, Motfane, nu joci tu, uite atent, 14. Ai dat un pas în aur și te gândești. Dar la ce te gândești? Vorbit. Dublează! Motfane! Pași, pași! Alerga și tu înainte, eu nu înțeleg. Plecați, puteți face cum, dar ați luat și ați dus până în seara când v-am mărit 5. Sau că nu, dar nu pot să fac. Nu-i da voi! Mai departe! Mai încă caută! Bravo, bravo! Da, Toma, intră! Tare, tare! Vorbiți! Bravo! Esse monta a fără Богдан, medicul nu e în joc. у тебя есть огонь?